Danas pravimo jednostavan, brz i ukusan posni kolač. Griz kokos kolač na vodi, bez mleka i jaja. U šerpu sipamo 2 litre vode, 300 g šećera i 1 kašičicu vanile. Kada voda proključa, smanjujemo vatru i postepeno dodajemo griz uz stalno mešanje dok se ne zgusne. Podelimo vrelu smesu na 2 dela. U jednu polovinu dodajemo kokos 200 g, a u drugu polovinu 2 kašike kaka i dobro promešamo. Prvo u pleh sipamo tamni sloj sa kakaom. Ja sam koristila okrugli pleh prečnika 26 cm. Premazujemo džemom po ukusu ili umjesto džema možete da stavite voće po želji. Zatim sipamo beli sloj sa kokosom, poravnamo i ostavimo da se stegne u frižideru. Nakon što se kolač ohladio, pospemo ga kokosom i sečemo.